Katanar ka koi ka khia jong ka jila Meghalayahiar kan Briew tarik unai tung arja Ribhoi kalapan bana bakidan South Park san penyongut ki biot thamayo COVID-19 South Park khandai penyongut ki bakoj bar khandai ngut ki bakhlad nagi biot thamay mentakasngi prangut ki de East Garo Hills district shipongut na East Jingioh Hills khandai ngut na East RiKhasi Hills arpu arngut na North Garo Hills shispa san pasangut na Ribhoi district shipongut na South Garo Hills khat arngut na South West Garo Hills khat saungut na South West RiKhasi Hills Drip Kandangut na West Garo Hills, Saubusangut na West Jingioh Hills, Barkatsangut na West RiKhasi Hills District. Nagi bakoj mentakasngi arpuingut kidede East Garo Hills District, Kadarngut na East Jingioh Hills, Shispa Saupulangut na East RiKhasi Hills, Hindripongut na North Garo Hills, Hindrip Kandangut na Ribhoi District, Shipongut na South Garo Hills, Katsangut na South West Garo Hills, Laingut na South West RiKhasi Hills, Hindripundragut na West Garo Hills, Prapasangut na West Jingioh Hills, Barkatsangut na West RiKhasi Hills District. Nagi baklat mentakasngi sangut ki de East RiKhasi Hills District, arngut na Ribhoi District, iway na West Jingioh Hills, but iway na West RiKhasi Hills District. Hadu open mi agane ka khubor ka jila Meghalayahiar kaladan sanpu 8,000 live spa sanpu pratali ki positive case, 100,000 live spa santali ki active case lani ki berangran hapereng ka jingsumar, 1,000 shispa nyu pulangut ki balakot, but praspa prapungut ki balaklat no.